gani si montangi perlong ni gani ka awareness program kolektif mabun ak gila penmi timba ka dis council itu ni asan ng kono kawe gani ka lan ak gilayo kabar ka solid waste management ak ka gilayo bat kacing pen kamti pat ya ka building bylaws building permission yaki schedule area bahap pok ti jongi ke council ka sarkar mensua kala persang ban implement ya kan skim ke central government tambah ka sutu ba nomor ba hak schedule area ka hap pok ke sampai ke jongi ya ka perlok ni ki bikin amen no ya ka rules ke joki ya ka ba ki ya bede po six schedule ya ka bede bat ka kom ai ki lan kot ki la panwan masingi ke nakalian jongi hadir bagi yo kata ni perkhat ba marfi menta ki beliau hawede pat kajing dan iki caka hoi ki wan singi nam takalan kot magalom takalong manual kampat de digital dia tak ada menta pat nama lokal sarkar kebe ka kwa ba ngindon no ke digitalize wa ngiru kan khamsuk ini ban penbet input sa man penbet iki caka ji beliau kamtam le bakatan bun ki litigation apa ko hawede ka putsam ji caka dalam ngile ke digitalization kanwara ya kacing penbet iki babun ki mentah bede berkanika kendok siap bun bah ki jaka ni ka ri khasi ki jungi badan ba ya kacu kacaka ki di hau ar lain ki breu kalawan ke digitalize sekitar ke mamla su bende makani klalok bet ka record apa ka online ki ba ki ba ki la ban page bulu na ko ki jaka ki na page online ki lalap ba ka jaka ka dei bijung ti try kam dei jung dulu lala ban yada ni kitar katakan kampan su abai de kejuan tu ni digitalize lan namar bagim tre ban implement ya semetua nama kawan na pan setira ngingim dan pan setira chane tingi kan accept ya kata ngim tre accept hadin tu kimut ban introduce the property ka kata long against ya kejing ndo kejongi te ka high court ko ini ba berkat no pakai ko ba bagian la kamtam nam tak litigation court case ke beri ka te ko ini ba go for digitalization of land court kata pelong ini begini scheme ingin implement ka chili area ka bahap khasis nya hapan priang ka week option kata kalong digitalization on land records kani kan long normal balong lang ko bahkan suk tega ai karon jurang ba sinong ta bisu ba wari ka ko kendeu kat kum ka khasil atau mas district regulation and amendment of land act 2021 takkan sai bau namba sinong po putusan sensor sinong unai jing tho ika iki try jaka tena daw ngidon kami ro ba sinong bakim don akan ke meeting ban long ban wana awareness program iki kemudian recap ya aji debat ka hasil atau mas district land regulation and amendment of land rules lu ajar apply dengan proses menta tahu ngi ba nakaliang comment kan sa notification aja kan lu hamban highlight iki nya bagin sutu for small example baru saya kata kaji sim baik jaka kalong lumar ba don bashim rite don bashim don bashim aru tentang kila ut sekitar jaka i kumba la di ginong di jaka tena tadau nila streamline no limbaka hasil atau masjid regulation and amendment of land rules ajar boy apply bagabangi skam ba siang sayo ya kan jimentur juga sarkar gubernur ban motivai gajar kenang bakan long kalau ki khod iki hamni ban brief kita ki iki bro pi hak bede berkene ke solid waste management hadir bagi yo gobot islam kiman ada kalau bala empower ki tadi main important menta kalau ba menta ya ka committee ka solid waste management committee jom kisam itu industry council ka ba lingba kane kindan ki project mau mapigi ha 15 finance ngingi yo ka jingrap ang sarkar kami ka beli health and sanitation menta kandan ko ka project ka bangin sa launch how benai November ka bangin stang ni ka RRC ka resource recovery center ka malalok kat kum kecuk menta bangin penkam ya ka caka bernyut menta ka moro kan yo ningkong ni ka skin pada moro kila ai ka caka ka batang sa hoja square feet ni chinai ka RRC mo play i kladan teng po ompling ko kila le tama ka bale po ompling ka David lingba ka ni ka sipmiu menchua orban rementa pa kan David ka project juga disponsor ka di pendon po mulai moro
But hang ni kamu ki nyut pinier, jong senang mulai moro kan lek yang tu po RRC, Resource Center. But nang ni kin sele ki segregation. Ya kan ni ru nangila launch kini ingin seperti ba, nomor boleh ingin update create awareness ba. Hagwede bat kencing kuat juga bat tolong kini tak kebangi pensutu ba. Segregation of waste should be from grassroots. Mana tu ki cakap orang kenam kan ni. Mana kini ki benar-benar pakai British Council iwan ya kenika visit po Goa. Di Goa ya kenika waste management po Goa government kali. Tentang hadu banga balik tu ngai ba kamne su jaka pran im kapah. Lalu po kilale ya ka kenika bakisna kabala lo ko itna pa. Te kumi gitu kecak konsep tentang ila manwara ni katakan ya. Ki kajuang berbuat ketin mo kandiat kakamha bani akaba bali bali ong gumta ngai pikin mau ba mensua ngapor bayat hi ba hapo kamta mang sor shilong barki kapsor kabang yong baik da ba shangai ba kijaka shabar juga municipal dei ban penrikam da ka building bylaws jonga district council barakatu ko por jonga bangalong siam ngila sinaru ya ka district council ke hasil atau district council land and building regulation mo rules kat ko por ngila pharo ban publish jaga kajet tene ko por mar bang kamya ilang baga prosedur ke badai pan senge no suai ga tende hatin ni labu pa kakum ka adoption order hakapor bangi yo state na Assam Meghalaya kadon ko order ba ong ba jaka baro kin hap hapo kanika Meghalaya tahun complete planning kadi tang order mo ngamong ka ngomong ngepi ba kadai ka kadi tang order te kani ka era sibut na kabenta ki pai ba kumuga ino ki ba syong po maulai ki ba syong po maupat ki ba syong po opar silong mar ka to por ka long sangansa ya ka tuga mo cerita silong kumit mo ka ba la pinat lang ibrokoy tada masuk baga na pamay silong sepat tada na masuk baga kani ka jing ay boga hangi baga jing alat hangi kala irap sibut wai ban pensuk yi pai ba redo kalong beri nominal ar ban redo revenue ni ka benta